Twongeye kubaramutsa abantubirizaho bitewe naho muherereye. Uyu munsi ni tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2025. Amakuru yacu turaza kuyahera mu mujyi wa Bukavu, nyuma dukomereze muri Plaine de la Ruzizi, n'ubundi tuzamuka mu misozi miremire y'Imurenge, nyuma tuyarangirize mu mujyi wa Kinshasa. Tukaba twongeye kubaheza ikaze mu makuru, tugusaba gukora subscribe. Mu burengerazuba bw'umujyi wa Bukavu muri teritware ya Walungu haraye habereye imirwano ikomeye cyane, kuko tubikesha abatuye muri aka gace. Bavuga ko nyuma gusa y'igihe gito aho FARDC yari yakoroganye na Wazalendo bongeye kwiyunga, hanyuma baza gutegura igitero gikaze arico uyu munsi cyangwa se aharejo tariki 24 arico baje kugaba ku ihuriro rya AFC M23 twirwaneho bakorera muri teritware ya Walungu. Abaturage batuye muri aka gace baravuga ko yari imirwano cyangwa se imirwano yatangiye amasaha ya mu gitondo ageza amasaha y'ijoro, imbunde nini ntoya zikirimo zumvikana muri no teritware ya Walungu. Gusa nubwo bimeze gutyo ntabwo bigeze bakura M23 twirwaneho mu birindiro byayo bya Walungu. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Plaine de la Ruzizi, aho bita Katogota na Rubarika hakomeje kugaragara umushamirane cyangwa se ubushamirane bukaze hagati ya Wazalendo na FARDC. Hasa kandi akabundi bushamirane hagati ya Wazalendo na M23. Ni nyuma yaho Wazalendo bakomeje kugenda bagaba ibitero byinshi bitandukanye ku mutwe cyangwa se ku ngabo za M23 twirwaneho ziri mu gace ka Katogota. FARDC ikomeza gushinja Wazalendo kugaba ibitero batabanje gupanga urugamba neza, bigatuma Abazalendo benshi cyane bahasiga ubuzima. Ibi byatumye FARDC na Wazalendo barebana ayingwe, kugeza n'uyu munsi niko bikimeze. Ku rundi ruhande kandi hari indi groupe y'abamayimayi yaje iturutse muri Moye Plateau za Remera za Gatobwe, yamanutse nayo iza za Rubarika, irimo kwitegura nayo ngo kugerageza kugaba igitero muri Katogota, ireba nguko yasubiza M23 inyuma. Amakuru yacu n'ubundi reka tuyakomereze muri Uvira, naho hakomeje kumvikana amasasu muri quartier zigiye zitandukana zigize uyu mujyi, aho mu minsi ibiri byari bisa nkaho byagabanutse, abantu batari bakirimo bumva amasasu. Ariko kandi Wazalendo na FARDC bakomeje gahunda yabo yo kugenda banyaga abaturage, aho kandi ku munsi w'ejo babashije guhitana umugabo w'umusivile wari mu iduka ryiwe, bamusabye telefone atinda kuyitanga bahita bamurasa. Gusa turabasha kumenya umwirondoro w'uyu mugabo. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu misozi miremire y'Imurenge, uhereye za Rurambo kugeza aya masaha hari hakiri agahenge nyuma yaho bagerageje ihuriro rya leta FARDC, Wazalendo, FDLR bagerageje kugaba igitero muri Rurambo, bagasanga ingabo zihari zibiteguye zikabarasa. Ibi byatumye basa nkaho basubira inyuma, babona ko hari imbaraga ziruta izo bari bazanye kugaba iki gitero. Gusa nkuko tubikesha abaturage batuye muri aka gace, nubwo bimeze gutyo umwanzi ntari kure, ni nkaho ari gusubira n'ubundi kwiyegeranya isaha iyo ariyo yose, ukongera n'ubundi bakagaba igitero. Indondo ya Bijombo yose babyutse neza, nta sasu iherutse kumvikana, nyuma gusa yaho FARDC ihitanye cyangwa se yivuganye umusore w'umunyamurenge wari ugiye mu isoko. Bagenzi biwe bakaza nabo kwihorera bakica abasirikare ba FARDC babiri. Ibi byatumye haba ikintu gisa nkaho ari discipline, haba kubahana ku mpande zombi, ndore ko FARDC yari maze iminsi yihahaza iguma gufunga abantu ibaziza ubusa abandi ibakubita,
ariko nyuma yo kwihorera byatumye FARDC isa nkaho igize ubwoba bituma haba agahenge. Dukomereze hakurya ya Gwerera aho ni muri Mikenke aho umwanzi akomeje kugaragara mu marembo yose, aho ku munsi w'ejo tariki 24 Mayi imwe yagaragaye mu gace ka Marunde aho ni mu burengerazuba bwa Mikenke, indi n'ubundi irongera igaragara za Ruhemba, indi Mayi n'ubundi ku munsi w'ejo yagaragaye za Kabara, indi Mayi nayo ikaba iri mu burasirazuba bwa Mikenke aho bita za Gwitsakuku, kandi akaba ari igitero gikomeye kirimo ingabo z'u Burundi. Ubushize twababwiye ko hari ingabo nyinshi z'abarundi zazamutse kwa Swima zishaka uburyo zahurukira muco hagati. Rero izi ngabo zaje kurengana Gwitsakuku ari naho zashinze ibirindiro byabo bikomeye, bakaba bateganya kurasa Mikenke, abandi bateganya kurasa Minembwe. Izi ngabo n'ubundi ziri kumwe na FARDC aho ziyobowe na Colonel Ekembe wo mu bwoko bw'Ababembe wahoze akorera mu Mikenke imyaka myinshi cyane. Ndetse uyu Ekembe iyi myaka yose yakoreye mu Mikenke n'igihe Ababembe n'Abanyamurenge bari bakiri hamwe, gusa ubuyobozi bwiwe bwaranzwe n'itotezwa ndetse no kugaba ibitero mu baturage, mu mazu y'abaturage, aho yagiye arasira abaturage bamwe mu mazu igihe yakoreraga muri Mikenke. Ngo akaba yarahiye avuga ko ngo atashobora kunanirwa kwisubiza Mikenke ngo yakoreyemo imyaka igera kuri 5. Andi makuru reka tuyakomereze mu misozi ya Karongi na za Rubemba aho Mayi waruvuye kuri Pwenzero yazamukanye ikibira cose ca Nyamabuguma aza guserukira ruguru yo mu Gahira, aho ngaho ni ruguru ya za Rubemba na Karongi, atangira gutera amabomba aremereye ku baturage batuye kano gace ka Karongi ndetse na Rubemba. Gusa umwanzi nubwo byagenze gutyo yazarasa amasasu ari kure, ntabwo yigeze yegera pozisiyo yatwirwaneho cyangwa se ngo agere mu muhana w'abaturage. Uyu munsi andi marembo yose agize komine ya Minembwe babyutse neza, kugeza za Rugezi naho bakinguye neza mu marembo yose, za Gahwera, za Kivumu, za Masha, za Ruhemba, aho hose za Rumba, hose za Biziba bameze neza, za Muriza nta sasu ryigeze rivuga uyu munsi. Gusa abanzi n'ubundi ntabwo bari kure, bari mu nkengero za komine ya Minembwe. Amakuru yacu reka tuze kuyarangiriza mu mujyi wa Kinshasa, nyuma yaho wahoze ari Perezida Joseph Kabila wayoboye Repubulika imyaka 18 yatanze ijambo mu kiganiro ciwe camaze iminota 45 ageza ku banyekongo. Yakomeje kugenda agaruka ku buyobozi cyangwa se ku butware buriho buyoboye Kongo kuri none, avuga ko ari ubuyobozi buyoboza abantu bukoresheje igitugu, ndetse avuga ko nta na capacité cyangwa se ubushobozi bafite bwo kuba bayobora igihugu. Yakomeje avuga ko yasize igihugu kiri ku murongo mwiza mu gihe yayoboraga Kongo, gusa ngo nyuma y'igihe gitoya atanze ubuyobozi mu mahoro, wamusubiriye akaba buri kintu cyose yaragisambuye. Avuga ko ari amasezerano basinyanye yose guverinoma ihari ikaza kuyasenya, ndetse n'ubukungu bw'igihugu bwari buhagaze neza nyuma yaho gusa arekuye ubuyobozi. Leta ihari ngo yabashije gufata amadeni menshi. Yakomeje n'ubundi ashinja leta ya Kinshasa gukoresha imitwe cyangwa se gukoresha abanyamahanga, izindi leta z'amahanga, kuvuga ngo bashakire umutekano mu gihugu cabo, aho iwe yavuga ko umuti ugomba kuboneka ari uko abakongomani bonyine bicaye hamwe bakaganira bakabonera igisubizo ibibazo bafite. Ndetse yanenze leta gukoresha abacancuro, abo yise ko ari abantu batuma ubukungu bw'igihugu buja mu kaga. Ubundi kandi yavuze ko ari umusirikare wakabuhariwe, avuga ko n'ubundi yiteguye kugwanira igihugu ciwe kugeza naho byamusaba gutanga ikiguzi cyo kumena amaraso yiwe kugira ngo abakongomani bongere babone amahoro.
Bamwe mu bayobozi b'ubutegetsi buriho bwa Kisegeti basubije Kabila ku ijambo yaraye avuze, aho Ministre w'Imari Fwamba Likunde yagarutse ku buyobozi cyangwa se ku myaka 18 Kabila yamaze ayoboye igihugu ca Kongo. Avuga ko uyu muyobozi igihe yayoboye Kongo igihugu cakomeje kuja mu kaga. Avuga ko abarimu bahembwe $45 kugeza ku $60. Yakomeje avuga ko mu myaka 18 Joseph Kabila yayoboye kino gihugu ko ari bwo babashije kubura intwari zikomeye zirimo Kamamatu zigenda zipfa impfu zitumvikana. Fwamba Likunde yakomeje avuga ko amateka atazibagirana, ahubwo asaba Kabila kuva muri ibi yagiyemo. Uwitwa Peter Kazadi, Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, Ministre de l'Intérieur, nawe yasubije Kabila ku ijambo yaragejeje ku banyekongo, aho uyu Peter Kazadi umunyapolitike ukomeye cyane yavuze ko Kabila ari mu gushaka inzira zatuma yongera kugaruka ku butegetsi. Ikindi kandi yise Kabila ko ari umuvugizi wa leta y'u Rwanda ndetse na AFC M23. Peter Kazadi yakomeje avuga ko imyaka Kabila yayoboye yishe abakongomani benshi cyane, ndetse amushinja kuba yarabashije kunyereza umutungo w'igihugu mwinshi cyane. Yakomeje avuga ko Kabila disikuru yiwe yaraye asomye ni nkaho arimo akangurira abasirikare kutumvira leta ihari. Ibi ngo bigaragaye ko kugumura abasirikare n'abapolisi b'igihugu. Peter Kazadi n'ubundi yakomeje avuga ko Kabila yafatanyije na bamwe mu bapolisi n'abasirikare babashije kugambanira igihugu, dore ngo nkuko Kabila ariwe wabashije no kubatoza. Ministre w'ububanyi n'amahanga nawe Tereza Kayikwamba nawe hari ico yavuze kuri disikuru Kabila yaraye agejeje ku bakongomani. Tereza Kayikwamba uzwiho nk'umwe uvuga rikijana muri leta ya Kisegeti yamaganiye kure disikuru ya Joseph Kabila, aho yavuze ko ibyo Kabila yabakoreye ko bihagije mu myaka 18 yabashije kuyobora. Uyu mumama yakomeje avuga ko Kabila ashaka kumena amaraso kugira ngo asubire ku buyobozi. Gusa yavuze ko ibyo Kabila yakoze bihagije, bibaye byiza Kabila yarekeraho. Bakunzi bacu, tukaba tugeze ku mwanya wo gusoza aya makuru yacu. Tukaba tugushimiye kuba wemeye kubana na Master TV 1. Tukaba tubifurije ibihe byiza aho muherereye.